obwensu bw'omugusi. Osiyobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikoburukane chirange nigwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitap chire chikwarwanse ase nyumba na chire che granite marbles batarire asiduka yabo yira se nyumba ya old sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na Ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction. Ndizi TV karogendere tukubwati mirobule yaitu kuromambia wikabono na ndetwekira semese mangana Amayia Chinsa Isano Ibere ekarongo kwaligania senjira ya bene gendera gutubwati boigo gwetera semtandao yaitu ya Facebook buna Ndizi TV News na boigansemo ya Twitter na bogoto tweet @Ndizi TV na boigansemo ya YouTube no togotoka buna Ndizi TV na kwaliganire atali make asenjira yo wenge igonkwira nande asigeke kekirobosyo egere nkumanyenga nararia ya gose na kwaliganire. Njeni gongoro kwa Sara Nyarangi ontita abarai korwa sebya mabinde asoro gongoro agusi anene mono bali ababwatani be kiama kya UDA nigo bono baganite kwenekeriwa gose gosobwasi ole korwa se kiama kya ODM elinde banyare ko bakonganya oyo koligia ekerogo kyobo governors county ya Kisii Simba Arati niganyare ko bagako baenekeria gose nigabaenekeire abarai yabo nakobatebe buna ekiama kya ODM na kiama getabwati wancherere konde wensi asorogongo ruagusi. The fear we are having about the ODM in Kisii County, when you stand here, give us an assurance. Kwanda mondo tali kwanda koleta na ande mochabu ase kiama kwa imokirige tarengo. Inche kwenye ndelete moinowari as a UDA, and I want to say it here for clarity of purpose. Kwenye naikira ODM Kisii, lakini mnahuache to mwano minto. I want you to stand and give us an assurance here that this is the direction ODM matters. Atarata kumono governor ina Kisii ODM yalenge ICU. Omo murono nyinche yaro nusajia se kwenye namba yetu kutokoline kulibaro akanyikiga akangani tungo. Kama moto kwa chukura na odi ano muronare obwanne tagwake ruchinkobi. Kama media wata okalile asie giaso kiemu. Mimi wakati huo nimezafunga tayari, mimi nasubiri siku ile nitapelewa kofia na niingie timu ile klabu ya ODM. Mheshimiwa Onusu na wenzako, wacha nikwambie, ukiona mimi umeona chama cha ODM. Ukiona mimi jua kwamba certificate zote ziko safe. Wachana na ile biashara mnaambiwa kwamba kuna mtu ameweka kwa mfuko.
N'abasaye nigo basemiwe wesokia na kubwate kura asobonge ilichiko bali bagali ogochora barayi bali baraganie abo barachiko bakorera amagenderero nigo boigo basemiwe gotiga gutumikwa amona banasiasa asogoturubania emesangerekano y'abanasiasa bande aya nigo aya akwanwa noyo koligia ekerugo kyobo MCA kurwase wodi ya Masimba. General Robert Nyagaka umusayi kuru Masimba ward ndagete ko irari bageriga gwakira abantu baitumbu ya mono sana nande buna togochikoso musimu yo mokon osiasa we know political temperature si chiri igoro sana mo sincerely ndagete kwanira abasaye mbatebinga chinga kina chichiga. We need to make right decisions. Muna into abasaye na into kero after general election to chiko ba accommodated in the both national government and the county government. So tigato iriri bageri gabasaye bali bali sikogaria ni maite namba y'abasaye bali sikali na bange sana to esoke to ndotobugate chikura abasaye bali bonse patara rusi bibande byabase chiefs mwanda mo rusi bibande byino mwanda mo isikogaria matuka yatigarete for the next like 2 weeks tobugate chikura, then we stand a great chance yo kwenda ko make change omotinyo nane gogoika again chinga kichiga twarura abasaya bange bagutumika sana kuturania omorembe aseme kutano ya kisiasa mengere isikogaiga abasaya baito tigatotige koimukiche handout. We cannot live on handouts. Togenda gari aseme kutano matari omwana siasa ochire gari akwa siringi 200 ochake kuruta abantu bandamagena omuraiwe kiama kia ODM Raila Molo Odinga nigatebete bunani gwaguchia kwenekia buna ebirengo bya magenderero nebirengo bya uchumi imense ya Kenya ngokinabire onyeka gucha gochoro ko bumurayo gatano bwense ya Kenya. Raila nigaya kwane tayari tukuri igoro chinga kiarengase county ya Nakuru asarwe yakera ekoko chinga kiechecho nigo areganetiwe no mugavana bwe county yo ya Nakuru Lee Kinyanjui. Baba yuko uwanjani. Nilisema harakati ya ukombozi wa tatu wa Kenya umeanza. Ukombozi ya kwanza ilileta uhuru. Ya pili ilileta katiba mpya. Ya tatu ya mwisho ni ya uchumi. Na ni ya vijana. Vijana mko tayari? Nataka kuboresha uchumi wa kujenga viwanda ili tufanye kitu inaitwa kwa kimombo value addition. Kwa ile mimea zizama natoka kwa mashamba na madini, hizo viwanda zitatoa ajira kwa vijana wetu. Basi alafu ukute wale wengi kwa hiyo basi ni watu ambao wako na makezi ya wizi. Sio ni kuonesha ni baadhi ya wezi. Sio ni baadhi ya wezi. Sio ni ya wezi. Tunataka tuishi kama Wakenya. Tunataka tuishi kama Wakenya. Nimejua ya kwamba huyu Musali ameongea juu ya corruption. Na mwenye corruption amekaa na yeye pale. Wamekaa pamoja hapo. Omonchorero manene imeyense Jimmy Wanjigi oyoba igokorigie kerugo kyobo president asobochorbe gocha gokoreka omutinyo gatano na gatatu niganyara tkobaga kuburia abakenya tibaba isakone chikura chebo asebo igo atebete banyare ko baba gochora abarayi ba maroro na magenderero asenseito ya Kenya nigaya kwane taya litukore igoro ase kanisemo imiyomo cho Nairobi ensemo ya St Michael Catholic imensemo ya Nairobi. Mnataka pesa ama mtaki pesa? Mnataka maendeleo? Na maendeleo ni yenu ama ni ya nani? Bas. Wengine wanatisha nyinyi ati wanaweza kumpatia pesa kidogo. Hiyo ndio mnataka? Hiyo ndio mnataka? Wakati sasa umefika nyinyi mukatae museme 2022 ni mwaka wa change. Hao wote wamekaa nenda miaka 60, ingine mala sijui 30. Mabadiliko hakuna. Ndio tuwasema tuko na msemo. Mkiona wao mnafagia wote. Munawafagia. Ujue
Huyu ni rafiki kabisa. Lakini siasa na maisha ya wananchi na urafiki ni tofauti. Yeye alisalimu amri kwa Fero. Hiyo handshake ni kusalimu amri kwa Fero. Mimi nilikataa. Kwa sababu huyo Fero ananyanyasa wananchi wa Kenya. Nikamwambia wewe endelea. Wewe umeshika njia yako, mimi nimeshika yangu. Ne keminano kia AFCON nigo kigenderete kubwata inse imense ya Cameroon abwase omuliko itokora sense moye birubo by'ekigosoli captain 001 Ndemo Steven abwata mange igoro yekeminanekyo. Mawase melikuwa na banchi bechi kwa soli mwabwate weekend yengia timu ya Liverpool wose the Reds ikolete timu ya Crystal Palace tigo risato asegolia yemo timu ya Chelsea the Blues ikaikolete timu ya Tottenham ya London Derby chigo Ibere asirige na liesagero ritukolego kolenti kangira libagari ya bene okwariga ni myomoro beribwa AFCON special abwasiri tukolegoro ebimeno ne bibyara kwa soa imeyentunda 15 ndemo gose round of 16 asebimeno biberi bende kwa soli kuriti kolegoro timu ya Burkina Faso niko yacha kwa soli ne timu ya Gabon abwasoma usoli wa Aston Villa Bertrand Traore asiretie penalty kolende akavungere timu ya Burkina Faso Gabon kanyolego lichiteka chio mwali kolendo mwilo yekande mechi penalty ase timu ya Burkina Faso yanaleta konyo robo bui na gusuka ime round of 16 ase kionogea kwire nige timu ya Nigeria the Super Eagles yali kwa soli ne timu ya Tunisia ekemeno kyali ko bwati kuna banta bange sana kolende ekemeno konigo giachiete timu ya Tunisia kanyorobo ibwe golie yemo aserige na liesagero wono konyara kwenye suki oseko sokia timu ya Nigeria isikonyera bune kemenani ekyo nego amagosori Alex Iwobi bwe timu ya Arsenal anyorete kadi embaliri go red card na konyara gosoki gwisiko yakachiko okore gosori gakonga ase timu ya Nigeria konyara konyora comeback ase gosori ya Tunisia nyora buna timu ya Nigeria na bwabanya ngopege kombe ekyo mara gatatu ime ya NCA use amamerana ya African Cup of Nations negento yakabonere timu yoka ya bere me amamerano African Cup of Nations azachi tunda 15 back to back yagoso ime African Cup of Nations gone timu engia kolenda konyara gosoki gukwae negentege konsane sengencho gati timu cyabete cingia sana sense moye chirombe timu yoka yabwete chigosoli cya chonsi ya serombe naona konyara gosoki wisiko abwa sechi quarter final tore timu ya Burkina Faso ne timu ya Tunisia yakonyara komera na chiro chirito koli lero tole no bibere ime round of 16 ase kurega seketa seni kya Ndizi TV turane kitawete bimuna barana ko sorry asebiti ebyo buna botambe Italian Ndemo Steven captain 001 na wikira bumwanchu muligereria no nkubutulera mangana maya senchera yo bwenge kolende gendra gusangamo na intwe na ndo chiko yanyora senchera yo chigo chikoraga chinsa ikomi chabono morogoba kolende nyoranga omusangerekano manene o Azimio la Umoja nigogendrete okorekana sensemo ya Agricultural Training Center ATC asensemo ya Bosongo abwasabarai ao bakagire gwikirana iligo kwanira igoro yo bwa Azimio la Umoja bali kibaito no barasi chinsemecho na ende mbagenda tugutwariganiria oroboti uru chikoronyora chigo chikoraga ensa eyemo yabono mogoroba biamano gwachora kuligereria Ndizi TV nero bwansubu mugusi na bali bonsi twabwaterana kwenekya buno morobelyo yoiga bwa mangana ya aikiranira senchera y'ubuororo nche nigonkoro kwa Sara Nyarangi ontita Osmo Traders Limited, Neduka Ye Hardware.